Ya nama biasa na pikiri gitu pandita tamaka reji pahai patuju umai. Magai nasaba nangga poko iero masapa dale na iya sampayana. Pada situngan na iro palawangan na sampayangi. Yunre masapa dale makalawa mapalau situngan na sunna mana miero. Tanya wajib. Na iya wajib kangi sampayangi. Ampai tu mega tahu na pertaruhkan sunna na iya wajib na. Jadi wajib na macam sunna yoro sunna macam wajib. Yang kana mega tahu tomotoki hadir. Ya kuatu sampajane de na kedo-kedo. Tetai mun lu ko balu-balu na. Tetai mun lu ko urut dengan na kantoro na. Tetai mapaguran sebagainya. Kenapa? Karena tidak memanage kehidupannya. Na biasa na rape to na pandita tamakada. Ye na angka to na capa sampajanna berarti na capa ya sori munrinna. Perlu kita pikir itu motoki hadir.